Kubor nakaslem jong unongsan hima. Arngot ki reuniam lene ki sister lambal arngot ki weipat ki badang pule banlong reuniam ki la sya penthut hagi dekhot bala kenno bagi dei na kenhon bajrang dal bad ki pulit ke Jhansi kat ba gidang shong agarel balait na New Delhi shoror kela ke badan ha Orissa ne gala pa ki shithi bala thod u menteri rangba ke Kerala Upinarai Vijayan shu menteri korbari u Amit Shah ke singi balang kata ga ap sau tarik ulaber arajar arpuai ne ga jingja ga leja haka khat khandai tarik ulaber arajar arpuai nrei ga sedang ban pau perthaim da ga singi ha ga ne ga shithi Vijayan ulong bagi arngot ki badang pule balong reuniam kidang shudap peniasa bat ke JS Salok Sacred Hearts Congregation ha ga Shnat Delhi bat kilami banit kai shalayeng ha ga sien ga baningkong ya gini ki arngot la senran ki arngot ki weipat ki reuniam lene ki sister Hindai Vijayan ula kena begini ke saungut ki lasya penthut hakumba shispa san paungut ki dukhot ke bajrang dal ula kena ru begite ki saungut ki lasya penhiar jubor na pok rel ki pulit ke Jhansi klam ke jingdan ki pulit kentai wadla kini ki reuniam ki lapet i ki Aadhaar card jongki Vijayan ula ong bagi pulit kimshim la pedang setia bala kena begita ki Aadhaar card ki dei ki bathok deitat hadu banda tuklar de ki he pulit bad do IG kala kedau bagi kita ki saungut ki layo banmi na thanat pulet akapor kumba khatwei beji men miet Vijayan ula ong yu Amit Shah bai ki bakum kini ki jingja ka sarkar preng ki dewan penramjur amar kata Vijayan ula kentu yu Amit Shah bun tuklar halor kata ki jingja bat ban kem ni kitu ki badan kti ki don ki khubor ki bala ong bai kitu ki bala don kti ban penwit ya kita ki reuniam ki dei ni ki wei pat ki kenhon kita ki kenhon ki la suba bai kita ki argut ki reuniam ki la don kti ban penkalaniam ya kita ki argut ki weipat ki badang pule banlong reuniam nrei gane ke jing suba gade ke balam ler lo ong ki khobor na kaliang Amit Shah habakran hakawai ne gi jelang elap election ha Kerala ha kasgi balang ulong na kular ki nong shau shnong jong ke Kerala begitu ki baladon kti ha kate ki jingja kin sa sha kem अभी मेरे मित्र अल्फोंस जी ने झांसी का मुद्दा उठाया मैं केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केरल के किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है जो भी आरोपी है जिन्होंने भी ये किया है उनको कानून के हवाले जल्द से जल्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी